Na ore kwina wirigiro bwa wendia bwa mirathi gurune Somalia guchokera kwina mawatho mwanya mwanya jara Nandi jekiri kenda gukaria biashara eje nera kinya murimi Nandi akendekaga kuthithia nasari ya kimera giki mawatho jaja ni jethiritwe kinya jagitongithia murimi akamati na kinya bara bomba kwitha bagikia miraije ome ya Kenya kwenderia no kiri murimi no mwanka Nandi ethirwa kinenkagiro baruga neo license ya gwitithia na mbere urimi bubu arakinya akomba kwithirwa akiriungairwa ni maabisa bakuma kiri county kenda gutaga urimi bubu. Mwandiki wetu Antito Boniface Mongera na gutukinyie kinya gwekinya gukonia mawatho jaja. Oguni wagerithia na umandene kimirene kemira na ndibutita kwithira bokionekana jenyume minister urimi ajanthiguru ne Kenya bwana Peter Munya kwithira ikira kirore mawatho jamiro jamira ja kumekana na gichonko the crops yani mira regulations 2022 mawatho jaja najo jetongithia murimi okumithia mira commercial nursery akamatiba mira kuma mundene mwanka thoko na aggregators ndeba mira vioskine vendors akamatiba mira transporters athogori na thogorwa importers kana exporters tokiamberia na mawatho jereja ikirikire murimi okumithia mira commercial nurseries ni ate bwa mbere burute muntu kinyumo kethro akiambire nursery kumithia mira atinengirire license thirikari county are license je niyo kethro imenyekana je mara 1 bwajaire abithaba kumakire thirikari cia county bakethro birongira murimi ujo mundene jwawe bategere muthetu jwawe kwina mira na gwitirio komunda utheru boroje ukaria na nteto inyingi kathomba bonge license je kethro igito mwaka junthe mbere tariki 13 cia mweri wa gatandatu nkorokiejo aumithe bonthe bamirakiri nasare bakethro baijikene irwangirwa thirikari rorujikene jafa ntagaro wingi kiria kamati kuma mundene weta thokoro na gichunko aggregators watho bwa mbere bonthe bakethro baandikithitio kana baregistrirwa ngirwa afa na bakethro baijikene kiri mitambo thirikari bwajaire bakanenkarwa license thirikari cia county ende itha na kumbere banenkarwa license iji no mwanka bethro bakionania na bakethro baikamira yao kwina kanyaga kong'ana kwina rujuro rotheru munya jori okurigire mirete kethro ikithuka ni nyankoroki njire njega cia gutamate bakethire kiria kiri gitengo iki bacokete bandika bobo egoro kethro akiuna mawatho jaja akethro igwatwa kana nyankoroki kuringwa baini tokenderea mawatho jangi jende bamira ba vios kana na gichunko vendors watho bwa mbere bakethro benenkarwa license thirikari cia county iketho cijekene JMR 16 itha na kumbere banenkarwa license iji bakethro betegero ukama nende bamira ina bakethro bakenderea mira eo kwena uraja bwa mitegana rimwe kumakiri skuru na inyankoro kinjiri njega cia gutamate rwangi rwa faro kethro na list ya vioski byonthe bire bikethro bikende mira mawatho ja kamati bara bakethro bikiantere mwanya mwanya na gichunko transporters na zoza kariojo bwa mbere burum bakethro bakiandikithwa kana kuregistrwa thirikari cia county na bethro bakinenkarwa license riketho cimenyekana JMR 13 irwangi rwa afa bwakomenya nabo mbere rwangi rwa afa ronenkana license iji no mwanka ngari cio ikethro cietegerwo ichibuka matamira ciena kanya kang'ani na inyankoroki nteto emunye kethro itegerwa kurigire mira itikethero ithuka bonge no mwanka ngari cionthe ciokamata mira citho cikiona license ciao kionine korega kuthingatira mawatho jaja watuma mwiti ithiro iringwa baini ya ciringi milioni 5 kana kibungo kete kunyira miaka 3 igikundi kingi gitiri mawatho ikiathuguria na thugurwa importers na exporters baba nabo bakethro bakiandikithwa banenkarwa license ni nyako permits irwangi rwa afa kiri mawatho jigucokete koro kumenyekane utwe kinyumo kethro gitangwe kuthuguria kana nyakuthugurwa atina barugeji 3 oro kethro akiuna watho noe thinje ibaine milioni 5 kana miakete kunyiri 3 nchera je kinyanira burunajo mpongeria mawatho jange jakariojo ikwete na ndikumira jagwetana mbere ugoti wa mirabo kethro bwigitwa kingo ne account ire mira yumite yutatene ukanyumene arerethero yitu account onthe na rira kurukira bwajaire kilo yonde mira ikethro thimoratiri ire kethro itikiritwo ni afa yutatira gontokomura thimo aitondo ni nyago ntokonge ekathimwa metho
bonge thirikari Kenya ikethirwa ikionogoti bwa shilingi 30 kiri kiro emirere ikethirwa ikendwa ya nthigurune na shilingi 60 kiri kiro iria ikethirwa ikiumarwa omenthiguru na bwa muthia ikunjari muremera ritibatere kuthori kuruka kilo 50. Nke report Rantoshero TV kuma Jackie Nyinangine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera.